Ero baidye bamwigula ku emisango wale mu Buganda Road Court era ng'emisango egimwigulibwaku ja kwogera bigambo bitagemagana kwogera mafuukule ng'ali kwogera omulamuzi ayitibwa Musa Sekaana kwoteire ku Issa abalamuzi omulonda ayitibwa Flavian Zeija. Omwami ono bamwigwire ku emisango olunaku olwayo wakuba nti sebo tweyida atumanirira oba tweyidi Mateeka ate nga oli musaada muna Mateeka wagasoma niwankubere tuwajja ku Law Development Center ayereka tukwegesa ebintu bitambula bitya bamwigwire ku emisango olunaku olwalero kwogera mafuukule. Emusindise okuja eruzira paka 18 omwezi guno 18 omwezi guno mbwaba rajire mu kkooti kuuliza misango gy'abantu bakati ago tunonyanga mwene yerese tudde nga tubibona mu kkooti twasookera ku tienda bya kkooti yali omwami ayitibwa omulamu pleader Aaron KIIZA. KIIZA yali mu misango gyali gy'abeesije yaje yaba ne byayogera mu kkooti ebitagemaganawo we naawo bamugemerawo bamwigula ku emisango bamusindikira yaliyo ali kwekalaka yaliyo awundi leta president wachi wa wanankani atwala ekiwaye ekivangani abana Mateeka Semakadde Isaac Semakadde bwajira okuwona kuncho nga ali kusaba president amusoni we emisango gibakola ki aye nga ali kubuwanganguse kuba yeka yali mugezi ye bamusalira yaponyoka aye ekibonerezo kye kikali ku kikakola ki yaje yali yaye meyo yawandika embaluwa koboti yayemerera yayemerera yasinzireyo yakoba ati president ndeka nkuwe byasema Semakadde ya ekyo ndikwenda bana Mateeka mubonera okwo yayemerera okwo yakoba ati ndikwenda president onsoniwe ndire mu Uganda nkola emirimu gyange aye nga obo kiringirire bana Mateeka tulina okwega ebintu ebindi kubanga yesoboyidi Amateeka aye n'engeri gy'oba nti otendekeirwa okuwa abalina ekitiibwa oba olina okola ki kubanga wolingira zijja right now ni Chief Justice wachi wa Uganda yezembikere bya Owinyi Dolo ole kyamuletera obuzibu Semakadde Owinyi Dolo yamuliku ya muivola yakola ki bamuta butimpegano this boy ononankani gwe baba wabiri oyo baidinga bamuwabira Mabirizi ku misango mingi aya baidinga bamuwabira be bantu bachi babulido yaivola gundi yaivola nankani ate Mabirizi mukulopa aenda kuingira record y'omungereza ali omungereza yalopa yakomenkeza nga nimwe ne Europe olenga niwo mulamusobula musako Europa yes so tena kula musanzo oyogeire ku Isaac Semakadde president wa Uganda Law Society. Isaac Semakadde ono musaada muderezino yeide akuderegera eyali DPP Jane Francis Abodo omukyalo omukalamu avere mu Western mukalamu jeyo aha yeide ya muderege yayogera ebigambo byentasobola kubisa kumpe okuba tulobera okuwemula ayamuwe muleino yakuba ati kati oyo kodi nani yagundi ere kalamoja bichi yayogera ebigambo bibino nga amazima gene biswaza nga musaada muna Mateeka yaje asoma Amateeka bulungi yagamaliriza yaja kwero DC yamaliza buli bana Mateeka bona aye yayogera ebigambo bibi so olwisa abantu bano bakolesa lwakuba nti babanga bali biased sometimes biased ku muntu ngoyo yatandika okwogera ebigambo bitali biki birungi n'obwegeresebwe bwalina office mu abali mu government nimwe abasinga okukolesa office yemwe mwakolesa that impunity eri akantu akali kuno omuntu kaliga police evire yakoba ati buli suspect gwe banagema nga bajja mukebeza siri mu bifo bamugeme eri yebibaye Leda police efulumya kigandiko oba oli kuleta mawuliga police yene buli gwe bajja okugema anti awo police yone erimbyemu bajja mukebera oba ngoli kwenda agema MUDOFU ali kweni BS ona musirika ajja soka yekebeza maida mu mugeme oba mujagema mu budukulu yebayo omukwano mu budukulu abana bekubirala amafuta ino n'amaani era beeteme ensingo era obagana basalira basaddeyo bakamwerera we n'okujjanga wegendereza era olina okuba akadukulu kakomagano mu idinda gano ku CPS aye bakutwala ekirinyo bawa basadde bali eyo akasembayo ewe bakusimba kibooko wakwero batabani bo babaireki abaliwa baba ole akoba mwine mbu yaibe emotoka mukulonda yaibe sente emotoka